Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xuşku birey biromet ezîro jwara bahsa roja kıyametê dikim ku insan di roja kıyametê da dibe çend beş. Gava mirov li Qur'anê li dînê İslamê mêze dike roja kıyametê insan dibe du beş. Xwedê Teala di me da ji me re ji Qur'anê da behs dike dibe mirov insan hevalê kê be, dostê kê be, bi kê re be. Bi kê re bide bistînî ku derece te bilind bibe. O gava tu bi kê re bide bistînî derece derecem Xwedê kêm dibe her wisa nava xelkê de derece te tere sifirê derece te kêm dibe. Tu qedr û qîmetekî rûmetekî ji te re namîne. Ji bo qedrekî qîmetekî ji bo Xwedê Teala li cem Xwedê bimîne ji te re divê tu li dunyayê hevalê başa be, tu ne hevalê kesê xerab be. Gava tu hevalê însanê baş be, însanê qenc be û tu li cem Xwedê Teala her wisa di civakê de derece te bilind bibe. Dema tu hevalê pîsa gemara nezana em bê însanê pintî be wê derece te hem li cem Xwedê dake be û her wisa nav milleta derece te nemîne. Em ê di sîwana dibin roneya Qur'ana pîroz da çend ayeta ji we re bixwînin ku Xwedê Teala çawa dibêje. Xwedê Teala di Sûreyê Zuxruf ayeta şêst û hefta da Bismillahirrahmanirrahim wiha dibêje El-exillâ'u yevmeizin ba'duhum li ba'din adûvun illel mutteqîn. Divê dost heval roja qîyametê tev di dijminê hevdû ji xeynê muteqîna. Muteqîn ne tê da wekî din însanê li vê dunya hanena ji bo menfieta dunyayê, ji bo malê dunyayê, ji bo şan û şohreta dunyayê ku para Xwedê û pêxember di hevaltiya wan da tune be ew li axretê tev di dijminê hevdû, tev neyarte hevdû dikin û tev şikayeta hevdû bi Xwedê va dikin. Lê kesên muteqîn ne wise. Vîca kesê muteqîn kîjan e? Muteqîn ew kesê ku Xwedê di Qur'anê da behs dike ku ev Qur'ana hanê programa jiyana wê yanê jiyana xwe dunyayê li gora emr û fermanê vê Qur'anê tenzîm û tukûz dike û li gora vê Qur'anê dijî. Ev Qur'an programa heyata wî ye. Qanûnê wî, nîzama wî, întizama wî, çanda wî, kultura wî, hemû tiştî wî li gora Qur'anê hatî tenzîmkirin û tukûzkirinê. Van kesana kesê muteqîn e. Xwedê Teala divê kesê muteqîn ê ku emrê Xwedê pêkirtîne teqwadar ji heramê Xwedê direvin hem di dunyayê de dostê hevdûne Xwedê dostê wan e li axretê dîsa dost û hevalê hebin û şikayeta hevdû bi Xwedê van nakin û navin dijminê hevdû. Ji xeynê kesê muteqî li axretê însan tev dibe dijminê hevdû, tev dibe neyarê hevdû, tev şikayeta hevdû bi Xwedê va dikin. Lewra li dunyayê gotinê zêrîn xemlanê ji hev re digotin ya tu merivekî liberal e, tu merivekî demokrat e, tu merivekî sosyalîst e, tu merivekî em bibêjin demokrat e. Gotinê zêrîn li xemlanê ji hev re divên pê hevdû bilind ku pişka hevdû mezin dike, cîgera hevdû mezin dike lê tenê ji bo xatirê dünya fanî ye, ji bo xatirê menfieta dunyayê, malê dunyayê, şan û şohreta dunyayê tiştekî Xwedê Teala para Xwedê di wan gotinê wan ve hevaltiya wan da tune ew kesan e roja qîyametê tev li cem Xwedê Teala divin dijminê hevdû. Gava divin dijminê hevdû ew însanê ku te li vê dunyayê te pesnî wî dayê, serokê te bî, serwerê te bî, reîsê te bî, rêberê te bî, efendiyê te bî, zanayê te bî, te gotî va însanek zanayê el pê viya terim heyeta xwe li gora viya tenzîm û tukûz dikim wela rêberê min ev e, eva serokê min, eva reîsê min e. Xwedê Teala ya di roja qîyametê hûn him div dijminê hevdû hûn him şikayeta hevdû Xwedê va dike him jî Xwedê Teala dibêje însan dibêje Rebbena divê Rebbê me divê qalû divê wan însanê ku dijminê hevdû got Rebbena Rebbê me inna eta'na sadetena ve kuberaena. Divê Rebbê me bi gotina seyîdê xwe kir, serokê xwe kir, mezinê xwe kir, rûspiyê xwe kir,
ام لدو وان سروک و سرورشون ام لدو وان ریبر و ام به شاه و پاشاشون وانا امیر و مموری مبون و مجی گوتنا وانا دکر ام پی وانا شو فأدلون السبيل اوانا ام جره درخستن دلوی دنی جبو خاطر سروک و سرور رئیس و شاه و پاشا جان خود در پارتی در حزب ام به جماعت طریقت هر وسط جبوی جان خود در دل خلقی دل تو جل خال جهنم راض خد و جبو راض خد بلندك جبو خاطري كو او بيو مزن و سروك و سرورتي لقاوا تو او هر دو نجبو خديبه روجا قيامتي و هنش كاتا هفدك خديبه همجي تو ذي ربي وانار لدري ميبو وانا سروكي ميبو وانا سروري ميبو وانا امجري درخصن بيج جاغي دفيجي وانا ام برن دلالتي ام سريا راس بو وانا ام سريا راس سريا قراني بريا ديمقراطيه ريا سوسياليزم ريا ليبراليزم يعني ريكو غيني قراني تفريد طاغوتا رين قانون ونظامي ضد قراني تف قانون طاغوت وتفجي دلالات تفجي ريا شاش النراست واهل كتب وان قانون ونظام باور بك اهل كفر دلالتي تو توبه نك هر حضور خدا تعالى جيت جهنم هر وسط جيم جهنم خدا تعالى رجع قيامت ذي وان انسان اشكاته هذك ذي ربنا بيجاد ذي ربنا آتيهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا ذي ربي من دقت عذاب وان سركو سروري ما وان شاهو پاشای ما وان آمیری ما وان ام بویژن کسی کو ریبریا مدکه وان کسی کو روسپی ما بو قاشو ما روسپتی قبول کربو وان ام بر دلالته ام سیاره راس بو وان اجمرد گو جغین قرآن جغین دین اسلامی جغین قانون اسلامی تمام قانون دینا قانون رندو پیک و خوش مجید پیوان دشو لیرو ام هاتن کسکینن امیرو هات ام گشون دلالته اوانا بو سده بو سده ممه ام جره درخست دو قط عذاب دوانا بلا خواه بده انسان گوا لوی دنیای تجیه حس کر حوالو دوستی یکی به دوی رضا خواده پارا خواده تعالی ده چه تذهبه ده پارا خواده تعالی ده دوستو حفظه تذهبه آنا اگر هون به نوع دموکراسی به نوع لیبرالیزم به نوع سوسیالیزم و به نوع قانون بشری که سد ضد قرآنی هم بود دوست هفدو کتن پارتو رخصنی هفدو روز قیامت هم تف دجمن هفدو هم تف چاله هفدو دو کولن جمع خود تعالی هر وسا او روز پشمانیه ایجا هم چا پشمان دو انسانی و سابقه انسانی کو قانون قرآن به لپی طاغوت هر به قانون کو ضد قرآن همو قانون و نظام کو ضد قرآن به سدیست د ناکوکی نبره قرآن ده کو نه ریا قرآن به تمام قانون دن طاغوت دمرو انکار بک کسی کو هنجبو وان قانون طاغوت هم بنو دوست حواله هفدو هم پشمان ده وجه پشمانیه و یوم یعض ظالمو روزا کو ظالم علا یدیه هر دو دست خواه گزد کش پشمانیه گواد چاف به روزا قیامت کرد به آگر کرد به جهنم کرد بوی ترس و حیبت و بوی خوفه کرد دست خواه گزد کن دوی یقولو دوی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا دوی یا ربی دوی خوزیکی خوزلا الگل پیغمبر ری حوال با ما ریا پیغمبر چو میگه او ریاش خورا بگتا تابعی پیغمبر و مل پیغمبر بشما ریا پیغمبر ریا راست بو ریا درست بو ریا خود تعالی بو مل دنیا رد کر امیرو هاتن با آگر جهنمی لپیوان سروک و سروری خوی باطل اوی انسانی گو طاغوت و نمسلمان ام لپیوانشون امیرو مستقی عذابون خوزی که ام دو دنیای داد پی پیغمبر بچا ملگر پیغمبر ری بگتا ریا پیغمبر تیدا شبو امش دوی ری دا بشانا ام آنا دویجن حاضر بن توبه بکن جوان طاغوت و سروک و سروری وی لایق و سکولر وان دوست حواله وی لایق و سکولر دیو جوان بردن لدین خواده بزورن دا هون روژا قیامت پشمان نون که بند پشتا ودقاته هم پشمان ببرن لیتو فایده و تونه هر وسا انسان دوی یا ویلتا دوی وی خلیل سریم با وی عذاب جمرابه ليتني خوزي لم اتخذ فلانا خليلا خوزي كي نبما دوسي فلان كسي
خوازی که مثلا کس نکرا دوستی خو نبو ما دوستی بی چرا لقد ادلني عن الذكر بعد اذ جاءني پشتی کو ذکر قرآن جمره هاد میمانانی از مسلمان بوم اوی حوال منی بیباب وی دوست منی بی خاین وی دوست منی کسی دلالتی کسی کو نل سریا دیبو وی اجریا قرآن دور خستم وی از برم دلالتی وی از ریا راست کم سریا شاش از ایمان برم کفره وی جاگی دوی وكان الشيطان لإنسان خذولا لورا الشيطان إنسان رزيل ورسوا كبتني ديلا الشيطان تدخابينا تجري دردي كذا وباشي تبتني بروب رود من بوي كفرته بوي جهالته بوي نزانينته جبر بيكي قال إنسانا أم دبي بقنجا رابا بيجا قنج كيه قنج دبي أم بزانبه كو قنج كينا اما سه هر کس دبی ام قنجن که رو قنجی خودی کیه دبی ام هر کس بزنم که قنجی خودی چیه چورا وش دماغ خلاص